Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Cut atas capaiannya sudah memasuki masa purna tugas, sebuah capaian luar biasa. Makasih banyak untuk kebersamaan kita selama ini, luar biasa. Sumbangsih Bu Cut untuk kantor dan untuk kami juga selaku pegawai. Sekali lagi makasih banyak. Tetap berinteraksi dengan kita-kita, jaga hubungan baik dengan kami-kami. Makasih. Untuk Kak Cut, jangan lupa untuk bisa bersabar. Semoga apa yang Kak Cut inginkan bersama keluarga tetap berkumpul bersama kembali. Bu Cut mantap. Ibu Cut mantap. Kami akan menyusul. Oh ye. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I am so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind.